Sisters, as onderwerp vanoggend praat ek graag oor gehoorsaamheid. Die hele week het ons week van gebed gehad, maandag aan begin. En die tema is werklik waar ons gaan kyk na die belydenis van Belhar. We look at the Belhar confession, and as theme basically coming out from this whole week is that we should live a life living the Belhar confession. Living the Belhar confession. En dit beteken om tot aksie oor te gaan. En vanoggend dan fokus ons spesifiek op gehoorsaamheid. Die hele week het ons ook gaan kyk na God as een en eenheid, geregtigheid. En daaruit dan gehoorsaamheid vanmôre. Gedurende die vroeë dae van die aarde se geskiedenis, geliefdes, het God op die een of ander manier met die mensdom gekommunikeer. Gekommunikeer deur die hoofde van die families. Nou maak hy egter begin het om sy plan vir die verlossing van die mensdom uit te voer, en hy die nageslag van Abraham, die volk Israel gekies, om as sy besonderse volk, deur die Messias, besonderse volk, wie die Messias sou kom verlos, gekies. En God het die Israeliete in die dae van Josef na Egipte gestuur, om hulle van hongersnood te bewaar. Maar toe 'n nuwe farao opgestaan het, was Josef nie bekend aan hom nie, en die Egiptenare sy volk verslaaf geraak het God Moses uiteindelik opgewek, om hulle uit die Egiptiese slawerny te verlos. Geliefdes, terwyl hulle in die vlaktes van Moab was, net oos van die Jordaanrivier, daar het hulle gewag vir die tyd wanneer hulle sou oortrek word en Kanaan uiteindelik sou verower. En dan het Moses 'n reeks toesprake gelewer om hulle dan te herinner aan wat God vir hulle gedoen het en om hulle voor te berei vir hulle nuwe tuiste. Die almal is bekend oor hoe lank hulle in die woestyn geloop het en wat gebeur het en hoe hulle moeg geraak het en uiteindelik ook verlang het na die vleispotte van Egipte. En daarom wek God Moses op om uiteindelik vir hulle voor te berei. These speeches are all recorded in the book of Deuteronomy, which means the second giving of the law. In Deuteronomy 10:12-13, Moses said, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways and to love him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the commandments of the Lord." The heading in the New King James Version calls this the essence of the law. Nou, in die week het ons ook gehoor dat die wet nie genoeg is nie. Dit is belangrik, maar die wet alleen is nie genoeg nie. We recognize that these words were spoken to the nation of Israel, not to us, and that the law which contained them is not God's law for us today. Yet, the Old Testament scriptures are preserved for our learning, and this passage states some general principles that are still true until today. So in simple terms, to understand these words, these verses explain what God wants us to do. Belhar Confession, artikel 5 sê vir ons, we believe that in obedience to Jesus Christ, its only head, the church is called to confess and to do all these things, even though the authorities and human laws might forbid them and punishment and suffering be the consequence. Moeilike een. Vrees die Here jou God.
Alhoewel dit afgelei is van dieselfde stamwoord, of basiese betekenis van ontzag en verskrikking, is daar twee betekenisse van die woord vrees. Die eerste een, geliefdes, is 'n gevoel van bang wees of verskrikking. En die ander een is 'n toestand, 'n gevoel, 'n toestand van diepe eerbied en respek. En wanneer God vir sy volk sê om hom te vrees, word die woord in die tweede betekenis gebruik. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Die vrees van die Here is die begin van wysheid. Enige een, geliefdes, kan stukkies en blokkies kennis opdoen, maar die enigste manier om behoorlike begrip te hê rakende die kennis van hierdie wêreld wat ware wysheid bring, is om te begin met eerbied, om te begin met respek vir God, wat dit en vir ons geskep het. Alles begin by die Here. Wat beteken dit dan om God te vrees? In Prediker 12:13-14 het Salomo sy soeke na die betekenis van die lewe, geliefdes, afgesluit deur te sê, ons moet God vrees. Maar hoe wys ons dat ons vir God vrees? En dit is deur sy gebooie te onderhou. Moses sal dan later meer daaroor praat, maar dit is noodsaaklike deel daarvan om God te vrees. Ja, ons moet beslis bang wees vir wat sou gebeur as ons aan God ongehoorsaam is. God se mense gehoorsaam hom egter nie net omdat hulle bang is of vrees om gestraf te word nie, maar God se mense vrees hom omdat hulle 'n blywende eerbied en respek vir God het van wie hy is en wat hy gedoen het. Geliefdes, sulke eerbiedige vrees sal alles wat ons doen lei en beheer. Ons moet God vrees. En dan moet ons wandel in sy weë. Die belydenis vra dat ons nie net praat oor geregtigheid en oor onreg in ons gemeenskappe nie, maar dat ons dit werklik waar leef. Dat ons nie net praat oor eenheid nie, maar dat ons dit moet wys. En dat ons God nie kan skei, die drie eenigheid nie kan skei nie, en net soos daardie drie persone een is, moet ons as gemeente, as gelowiges, in eenheid saam met hom lewe. Wandel in al sy weë. The word walk literally means to move by means of the legs and the feet. However, we often use it as a general figurative to refer to a person's way of living and doing things. Thus, throughout the Bible, the term identifies a person's conduct, a person's behavior, and a person's manner of life. Both Enoch and Noah walked with God. God told Abraham, "Walk before me and be blameless." Therefore, using the idea of walking in this sense, everyone basically has two choices. Some people choose to walk in the ways of this world. Some people choose to stay in this world, to live the ways of this world, which is in actual fact walking the way that Satan, the tempter, wants us to do. Paul wrote about those who walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, according to Ephesians 2, verse 1-2. Because all have sinned, each of us has chosen this way at one time or another. Many continue to travel in the ways of the world. But a few people
people decide to change and walk in all the ways of the Lord. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth, sê die woord van die Here. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and we have fellowship with the blood of Jesus Christ, His Son, that cleanses us from all our sins. To walk in the light simply means to walk in all of God's ways, just as Moses told the Israelites to do. Ons kan nie sê dat ons loop of ons wandel in die weë van die Here, maar ons kies net sekere weë nie. We need to choose the entire way. Ons weet almal dat die letterlike betekenis van die woord wandel is om te beweeg. En ons gebruik dit egter as 'n algemene figuur, geliefdes, om na 'n persoon se optrede dan te verwys. Reg deur die Bybel identifiseer dit die persoon se gedrag en dan ook die persoon se lewenswyse. En dan het ons 'n keuse. Ons het 'n keuse om die wêreld se weë te volg, of ons het die keuse om die weë van die Here te volg. In 'n vroeëre deel van die tweede toespraak van Moses reeds gewys op die belangrikheid daarvan om God lief te hê. Hoor Israel, die Here, ons God, is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand of krag. Die Israeliete, geliefdes, moes die Here lief hê met hulle hele hart, siel en krag, en dan in die daaropvolgende verse hul kinders leer om God lief te hê. Broers en susters, dit is nie genoeg dat ons as ouers God lief hê, maar ons help nie ons kinders om in daardie weë te wandel nie. Ons laat hulle oor aan hulle self. Dit is nie genoeg nie. Wie hulle ook al is, die verantwoordelikheid rus op ons, rus op elkeen wat 'n ouer is, om sy kind na die Here toe te lei. Hoewel dit in die Ou Testamentiese wet geskryf is, het Jesus gesê dat dit die grootste gebod is. Om hom lief te hê en om ons naaste lief te hê. Meester het hy gevra, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus het hom geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. So het ons Here self sy goddelike stempel van goedkeuring geplaas op die idee, geliefdes, dat die belangrikste ding wat ons kan doen, is om God lief te hê. Soos in die geval van die vrees van God, moet ons egter vra, wat beteken dit vir my om God lief te hê? Is dit net 'n emosionele gevoel wanneer ons aan God dink? Want dit is die liefde van God, of dit is die liefde tot God, jammer, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie, geliefdes, volgens 1 Johannes 5 vers 3, is glad nie swaar nie. Weereens let ons daarop dat Moses meer te sê oor die onderhouding van God se gebooie, maar dit is interessant om daarop te let, dat dit die deurslaggewende toets vir beide die vrees van God en die liefde vir hom is. Dit lei dan tot die gevolgtrekking, dat wat Moses hier sê, nie 5 verskillende goed is, geliefdes. Dit is nie afsonderlike goed nie. Wat God wil hê, ons moet doen, is nie goed wat jy van mekaar kan skei nie. Net so het ons ook in hierdie week gehoor, dat ons nie geregtigheid en eenheid van mekaar af kan skei nie. Dr. Ellen Boesak het gepraat van, en ek het die voorbeeld gebruik van vonkel en polyander. Wanneer ons gaan verwys na 'n vonkel en polyander, beteken dit, die twee mense is onafskeidbaar van mekaar.
Wanneer ons gaan kyk na die belydenis, wanneer ons gaan kyk na ons tekste en wat God van ons vra, dan is dit wat God van ons vra onafskeidbaar van mekaar. Ons kan nie kies om God lief te hê, maar ons wil nie God vrees nie. Dit loop saam, dit loop hand in hand, onafskeidbaar van mekaar. Dien die Here jou God met jou hele hart en met jou hele siel. Obedience isn't just following the rules. It's showing our love for God by our actions. En dit is baie keer die plek waar ons voortval. Baie keer die plek waar ons regtig waar in die modder staan, want ons doen nie wat God van ons vra nie. It's not about being perfect. It's not about doing things right all the time, but about trying to live the way God wants us to live, even when it is difficult, even when we are in the most difficult and challenging circumstances. It is trying to live the way that God wants us to live. Sometimes obeying God means going against what others expect, or even what the law says. The Baha Confession says that as Christians, we need to stand up for what is right. It is not enough to sit in the house and to say the right thing, but we need to put our actions where our words are. Even if it means getting into trouble, even if it means being left out, we need to stand up for what is right. Baie keer geliefdes verwys ons en vra ons dat daar 'n aksie in Suid-Afrika moet gebeur. Mense moet opstaan, soos dit was in die verlede teen apartheid. But the word of God, the Baha Confession, is calling each one of us to stand up for justice. Obedience means standing with people who are poor or treated unfairly. Standing with them, being with them, speaking up for them. It means speaking up when we see injustice, even if it's not popular. Obedience, brothers and sisters, can be hard and might mean losing friends or opportunities. Because mense gaan sê, vir jou wil ek definitief nie daar hê nie. When we look at what's happening at the moment in the Ministry of Arts and Culture, where the minister dictates to an artist how to express the art form, that artist is now taking the minister to court. En waaroor gaan dit, geliefdes? Dit gaan oor justice, dit gaan oor geregtigheid. Sy praat oor en sy in haar kunswerk gee sy illustrasies oor wat in Gaza gebeur. En die minister, omdat hulle baie stil is, die minister seker nie dieselfde opinie het nie, mag sy nie die uitstalling in Vienna gaan hou nie. But what did she do? She stood up for what is right. Because we need to speak about the injustice that is currently being done all over the world. We see it in Sudan, we see it in Gaza, we see it everywhere. We see it here in South Africa where people are still being excluded. We see it everywhere. We live in another form of apartheid. Geliefdes in die Here, it puts us in conflict with people in charge. But we stand where God stands, against injustice with those who are wronged. Obedience isn't just saying the right things or going to church. It's living out our faith every day. Are we really showing love in how we treat others? Are we helping those who are hurting? Or are we just talking about that? Let's be a church where people can see our love for God in how we act. Let's make justice normal, not rare. Let's make it something that we literally get
day like drinking a glass of water. Our obedience isn't just the finish line. It's the start of real change in our lives, in our communities, and in our church. Brothers and sisters, dear young people, obedience is love in action. And therefore, we need action in our church. We need action from our members, our youth. We need you here. We need you with us. We need you everywhere in the community. Obedience is fighting for justice. Obedience is choosing to follow Jesus, even when it is tough. That is how we help change the world. That is what we have in the Belhar Confession. That is what the Belhar Confession is calling us to do. And it says, we believe that in obedience to Jesus Christ, it's only the church is called to confess and to do all these things, even though the authorities and human laws might forbid them and punishment and suffer the consequence. Mag die Here gee dat ons die Belhar-belydenis uitleef. Deuteronomium, Johannes en ons tekste soos ons reg deur hierdie week gedoen het. Don't just listen to God's word. Do what it says. Amen.